Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Executive Committee Kabanwan Gadai Kibriu ki Thymmai sudah. Bat Shipun ba ki MDC ki Marim kin hap bat Shong Thaino. Bat ontang kata kandon ke jingiathuh hapdeng ke sarkar bat ka District Council. Haki berpun benda kandon ke konflik kemajur. Dia how news na. Kabenta ka benekong Marsin Shongantay na yo baw newsnam kanwan kal air kabajurba kabat penhap wadi kisok kipay kabat kta ye kibabun benta ki jaga jong garika si jantia bagi wepan ki benta haga pertai kata gadai ke eryong kamajur kan wan ban senlat kan wan ban penjot ban kan kata ye ki babun ki jaga